no kusanga fubwange okulera sipindi esyo buruki uliano okusirisia bulala obwabaluya okulula muchimbe katika bohane echa mumbo uliano kulingala bulala wabaluya bulala buno kulingala bulala buno buli kuchiririsiba buriye kubaluya befwe okulula muchimbe katika bohane echa mumbo ndiano nendo mwami owari muburuki bwaru baforanga bari esaba ko balola nebe hale emuraga mpako nine akulu kuno komeda kwele wakaria akaba ko bari hulola kulero ndo mwami owaruka muchijanga chene cha mtukufu bari former president Moi alangwari omwami Patrick Musumba yari yawari director owabaraga muburuki weno kwa Moi yehala muchi board chikabohane bwana senje khala mande bantu basiro mreha ndefumbiye ngandelanga bena kwistanga usi no siluma nisiyenjera njikhala mande bantu basiro nina mana nde bantu bari bamenya abelewa muburuki buno buri makuchirisi baburi kuriano mirimo klano manyire buri kunabane nde muhungano kwa okuri buhungu stadium mumbeka ya Kamega omuhungano ko kulera bulala obwabaluye ne uri bamando mwami angelesi yombo bulala wabaluye buno ano sirisiarie murimenya eri abaluya okurula ama buno sirisi baburiye murimenya eri abaluya okurula muchimbeka chikabuhane echa mumbo kumara nese Priska Chuki nalanda yori napio stangosi ambi mwana Urimuno Priska Urio ambi sina lese burukisino sawa sana ura wala limeraka okay esi banaga Patrick Omanye Musumba ingo yindula magombe nyala ndimo kumaji namanye bakumaji kwasabe siyalo ukendera ngiranyira kuseserangasi amaji kamala mane harwa wachakando lakini bintu nibiyobona muzalo muno kulolanga ulinde history yefu wahamanya mahwanga gakena muzalo manenga unangire nimbo ndipoha njiche ureo manyala wala yes ngoni ngolanga bari abantu bakuni fuba dongere okweleza baraga ngefwe mibyo no ezikera no bula muri baraga ifara ukofule no rubalira no galo rubaraga lakini kwa bene harukoze ukofule ne urulayo ne esiano service no gaskenda no balira abantu ba western barupangira umupango muhongo muno nezi ukisia abantu bivene niye balira niye bahonya bendele urakano yes Orio mono amakwa ko bulala kanu ni ndi mwana ni sikula ni makwa kaburo ni ndola bina ni bilangwa abantu ni behale babiri badaru ne babera buno busola no kidogo lola bakofwe hali ama bantu besiribo behale walanga sina mwiche kurekeze kanu makwa ngorigwe akulumana mero bulala buno wabaru buruki wabaluya ama mumbo ya Kenya makwa ko bulala mero kuchaka umloli oro mwana lola bulala ni sina bulala no huwa okole bintu alala okendera alala okole mirimo alala oruka alala olama alala adabalozibozi balokananga ne bali alala bali buli alala ono bomubene ndamana no bali la chimo chindi byalo sya Kenya sino abantu bakolanga bintu byabwalala no bali abantu basebe bali bakenda alala no balira abanyolo abajirani beve bano bozi bakendera ngalala no balira banini basomali bano no disane ibindi babakolanga alala banana no balira mu Nairobi kunyanga muno basomali bahire okubera bulala bwawe bakolenganga yene babirambi buli muntu olala harane ewe obulala obo niyo ruchuna abantu baluya oli bantu bangi muno lakini buli muntu yenyakende yomone buli mundu nachola nibyula buruki kubera musyalo muno sonyana kufaidika ni barali muburuki lazima muba kariyali efuse musyakera wozi kujakololoka kuwegera kwedubulamu mane abantu bachakurumanya so habolo ne kwabe changende moida nevo akenda nevo bola bulwa ni mubore bigwe wobola bulyo ne wakenda ngalala wakola tumfano Nairobi alo mumanyire mheshimiwa Fred Gumo wakola naye siasa ni kwekhalanga nikupanga lala ni kupanga nurula mawa kamaro kakasi we waruka mpoko mwene yaje umyabulere ezo harosi ndaha arakolekana nabyo ne yali example ni mukola lala kwanza wadolanga mbere abantu barutla pusia ne kulomana menda babungoma kulomana
okhukonya becha babaluya abakalenjini bano abagamba balya nokusindira amashindana balesa lezo siyakoranga Zero. Westland wakendanga naso so one example yobulala bwambola uba kugoyira haranda okula expansion obulala buno bube in the whole of Western esimbwe okulula efuna kuchako kumanya okwelewa siyasa khwalulanga khuli esho mwene ndachakende moyi moyi aparanga bandu yamuno moyi yaberesha basubula ebisala khwalinde Eji wako khwalinde Philip Masinde khwalinde Peter Okondo nekhuba nende bawe musali abano bamuliranga sayi bano nekhuba nende Fred Ngumumwene oyo abantu bamani kabisa nemunyanga umo chinyanga ekyo ebintu byaluluhanga bikendera bantu ebilayi lakini esindu siye chasyanya senkandolesi urukinga wachako cheja abantu bachakolwania moyi muno benya multipartism neharano abantu bebateka backseat nakho chimo chindi chichembeli chokolanga kwanga mbole mapo imberi yao abene haro bachako kendalala bayawesaralala na abantu haro buli mundu achako chayo ngono chayo ngono abangeko achayo lakini omwami Patrick indenga moyiri ini nyingi sana muruki bwa baluya no lingala chimbeka chikabohani umako bula no lingala pigina governor onalo lori no lingala senator ama MP ya guru sibelewa na haba indenga moyino siachakia bisi ezinto yachakia na mapesa inoti chisilingi chino abantu banyama bali chini nyongiyo echini chine chakabula ara no balira sai ebilo bolanga bo chakakamegi no bipima muno ari abantu bamaze kudira inoti lakini ukubera lazima bahole babe accountable kubantu babarumire bali harano bechire speed kabisa bali bacho kubende mukutano no langa nende mirembe ubona abantu babusia bali mulala abantu fulani muyikhaleho bazene baliyo kwenye wende mukutano kwa baluya ngokwa bolanga kwa bongolo bapange bilayi akulwe imesa buli muntu amanyali esindu sino kupanganga sicho kukhola abantu befafayideke ngabantu aba Western lakini binobula fulani niyo ulolanga za ku TV alanga nende chikabila chindi bachobe khaleria ubulafana bachire Mombasa helicopter chiri fana ena au sibenyanga kumanye no manyire Western kuli abantu bayera lakini wame Patrick omanyire yoswaro wo muruki ne manye numwe yoka match ko siba mwibira bale bali match kasi kana ndasa bedubi se match kali mu biyombeyo siba kwesa ko bantu bali abali muri siba kwesa ko bali abali Asia no bosi basoke nabo omanyire yefwe chinyanga cyo kwaleka abantu bayera nisaya ukofuli no bale bantu bandali nabo ngabwe Jirongo bana omanyire ko kolezinde bala white 92 Jirongo kwali munayengo muluya yatema muno lokweza William Ruto ambolanga ono DP okeresi yalo serengera kawo kwali naye ne olola bantu bangaba mulwania abantu bose balwananga mukubera binizelo zino sibisilayi ne inganga niyo inganga ino ni kera uli sindu disinyasaka no manyine ubulongori abantu baliyasi badolanga baliyasi becha nabako bakendera lala ebintu muchikabula chili chose chobolele bilayi lakini Western abantu befunde bachiyayo ne yahuya mu luchehara na abwezo luchehelu siyenya obundi andiyaseke na pange abantu bali siyenya obundi aseke malisi ndio sindisa kubola ndio wenye ulala ubeo lakini bapange let it be organized properly upon the local members club the hand ulanga Western kwale ndi muze atoli simu serious no mchange muno atakulanga nanga amena nanga ari mwe musumba uli na jogo kulina imze amasela kulina imukano lakini ngorwa sirisiri ni kuwakane atoli nali ndabantu bayeba kotu behalanga ne bapangira lala lakini harubiye bere bilembo kulera abantu yalala ali nengo panga ngenda bantu eria
apanga sukula ngombe alwi kamati yabali yakula busia babungoma abakakamega bachile bekhale ne bapangile bali mbeli bawulirisanye bali kuna supporta wina efwe mbeli yalo bolerari omundu bakwero supporta ne Mudavadi mani buli mbuluya kwamanya sabuli awoni abona kende lakini sayiha no balira obulala bwene buno babunyasiya unit yabanambu iluya unit style ya bechiremo okulera abantu bache bugongwe biringa okwesana amanye ko kalimo asubuhi lero mbendo na internet no mwichanga Rashid cheza Rashid mwichanga kabisa former minister CS olambole Mudavadi niye kumukobe abe village leader mululu ona mukobe mwenye kuchagole mwenye kulero luyere nimulero luyere mama kwaka abantu sibanyana okulisanya atakidoko no omwami Patrick imbeka ya Kakamega ni kama ndala kama kuli barerano kulimbeka ya Busia Bihiga Kakamega Bungoma kuli barerano no bura chimpungu nichirula kumbeka iliamba makukujiranya mabarerano bariyambi onachori ngala ko nisina sindene oparori abanduya abemeresi abare kufukira mulango kuno okuocha bugunga makuhalala okurera bulala ne bari abamwe bari so sinjere ngala muno baba konye dalalia haumanyire Priska no barira ebintu bya bugungo bino sinebya babya obupambo kuno no barira abantu baruka khezyalo sino nomwe baranguru kana basi ne bachaka mzee ulia hayati Kenyatta alegera omukade jini Moi ni kozi kukweza kabisa miaka 29 na echale era vijana baicha bange bano rais wefu Uhuru na deputy wae chimwe echo chamanyo wami nisina chiringa no amanyo buhi no akhomba ko buhi no bali umuntu undi ori lamba ikhomba kana lakini wabo namba akhomba ko yamanya ngabaliyoya abantu abo bamanya ngabaliyoya no pima sanga bapangile bintu bino singa ngambulira unity nebo bolanga neyo bonya baluya mu serikali ichamuno haba abantu yaze community iringa members kala mulimo sabantu fulani aba marero kupima bamaro kuandikwa ngo list bona banaka bane eskala no bolo remis eskala ni bole ndio Busia efui no ulamwe abantu bachabukungu aba pangira mokwa so manya afunena no chabugome abantu bachabukungu babolamba bachakora ku list so manya abo yinani bali bintu binonora manya sinda we no liwo no manyo bintu binoni members club oparoro panda kanya kwa bemeresi baluye nokera makwa kama nkekora kasibada horo kubera kwanda kanya ya bueno obo era handi obwari manya kulindo obwari muno omuna ukana wa chance yo kuingira umuntu abukano buhya siyenya umuntu ndiyegere ezinto nesikeranga nokurekhala langa baluya nomanya handi baluya kupima nanga abo la yaba manyerenga obera nwenyocha wenya for example cha state house ona cholo malumende fulani kuichange unona mnaina no la area no ulonga njichirende mwene nizo ero mwene harano umera chinjika harano vunyerwa nyi wenye kutuma buli mu okuchindi niru harano niwe holro yani labantu bandi abakolanga beningeri bomata background no mulonda kuno nuwina niye oboro buhari no buhari ndio buhari wevu no bunyasi amuno manje umuntu mwari no Messi ata saizo la ronga ko khera abantu beingo kumanyerori Priska uno kubukana name station Priska uno numukhana mulle umukhana uno nyalo umdehia ama ndara nyalo umdehia Priska uno kijana wevu aliko nyalo umdehia Priska sana nyalo kanyo chayo ko umuye ule nali mwari na bulali abo mwezi kuchobona lakini ari bibyo babitransfer yegera mu siyasa kubera opportunities no balira chinyanga cha Moi abantu bakabangwa emikunda so manya kakikawa lakini abantu bakabira emikunda
abevu nibachichangayo nibakula bene nibahulera chi ate neno bakhonyere bachiyeyo harusi bakubolera ebintu ebimani bichire ebirwingire mmerwe ngabaluya sai nolola abantu basolana Kakamege ndolere video y'abantu byo basotso lero asubuhi bashosho bachire banyekana nende muzee wesirima muzee kale kabisa ngoro nomulolere banye kumungu ndino linga abantu bena ninjana za mwezi dusindi injana abantu banyekanga bali ata injana ibali kwata oilo la zako bweni ndibachire bebiri bali kuli nende emima nende culture badala leke bintu byokoleza peacefully atenda abantu benya bachibo kungu bacheza peacefully umuntu akole mkutano ngenya lakini balelemu elirima malindi jambolage haro icho kufunika inyanga ene omwami Patrick Oparori baluya kuyera no kemarisa galia kulo amambere bose kazi abale hola hale kwanza ulala ero kulende chikura 2.5 million votes chabaluya sa cyo cyangwa se yakowa mundu lakini no konya rano chimo chindi chiya no kende rwanyi bantu bola lakini nyinyi waluya usina marera 2.5 million chemwe icho nende cyabandi bali rwanyi kudirane for example nende abakamba ama kudirane nende abasebe bandi balayi bali mu bosi nimbole ndabalayi I'm sure you know what I mean balimo kudirana kusupport one of our persons lakini kurani ula ulolo Patrick na achire nende omutukana Priska ngulia kubanga ndo Msomali fulani na vile wale na bakubira abantu bangu nevo wamalowa wafaza wa kuboyikulore pa nibuguye obororo kuyerere pisagalia kulu ili kusirisi okurawo munini yakwe wele kubolera to sai yo dola nibindi babungu bino nibi bambwe bendelea okusindika omumsiano wefoyo musali sindo lawo kusina chimo chindi nichakhaire lakini kumanya abantu bechanga nende personal issues abantu bandi bechana baleka umuntu wekandidi bamuleka ese nirebange ndi Kibaki ulianga bambelesi yange sana au mubo umuntu wakalali Kibaki ayiro kezi yalozo no balira zabile no bapima ngabali chinyanga cha Kibaki icho ndi chinyanga cha Mudavadi ahira umuyo baifa lakini uba mabelisi opportunity yecha na bawe monster mani Kibaki wabakala bali maziwalala harano maziwalala yo hadeni wangechera wandisi yalozo kana umuntu yosikosi Mugalo maherwa kuna machibo ko mami Patrick kuna mana mapa ko bulala obwa abamenyi abamumbo Kenya bonole mumbe bukwe obonole mumbo sina kulia bulala obabemeresi abamenyi abamumbo Kenya bomeresi okunabo buno uyerere kusirisia bulala owabantu yamanyire baluya kulinga baluya kuri abalanga rukakalulwa lazima omwemo sio wanya kuema munyingine yosi owenya kuema kusialo sia Kenya lazima anecha bole haringane musudire homunde keresie kandi burera maendeleo muri menyariyengo ndikulo malama nende omwami Patrick mbonema kwasina ka abemeresi banyala bakola bo sirisia bulala obwa baluya ambi sipindi nonguruki tuchiririze mambo akena kwa omwami Patrick oparo misina ewe obere mu nguruki obwa ondavola obwa moi ni ukaruma kwa mangi sana aka manyere ponyala wakhonyera aba bemeresi baluya bo sirisia bulala oburuki ama bulala obweri menyalilai nama kwasina konyala wabola akabali manyala bakula ngabakopa kaba khonyera kusirisia bulala ne wamala nende moi wengire mukibaki mukibaki mozi serikali ndabukana homa hakabo hadidi ndali director mu abulaba tana and three development authority abwo kweza nuingiranga mu bukana basiyane bebali mu kabisa wapanga abantu kabisa alabo bekulao ukibuloko sayibu o yambelesiya aho director Lonzo Yashuka wabere kusingiza ifactory kabisa lakini abantu bero banyini yabechere banyasi babo zoya sa inoni cha cross muhani ikenda uchakrorunga makobi uchakrorunga balimi ni kandi siasa singira musambo po factory chose bahoyere bakole
bakole leasing abantu bachikomboe abantu bachiukile for 25 years abantu tichozi mu Kenya muno lakini no balira abantu becho kuingira western yapo nalerwa ne abantu kibe baliyo representatives MPs maro governors bano aho mo umuntu akingira olwa yasingisho lwala khaba ubera bamanyere bali bose bamanyere interest yabo taken care of sainga kwenye mimako kamo sina mabi kwenya serikali ya nusumukati yanga yaleho umwami Raila Ali Moda na prime minister ifunga abantu basiyasa ureba abantu we western bamugana mosi sina seba beba lamo busia kweba lamo sina bongoma kweba lamo Kagame kwa bukana mosina such that sai niwenya baruchie abantu kibaru atoli mwene akwera ngolele ngari eko kwehali kwapanga ne bantu beva ba western bosi no kwawulizane ko umuntu wakusindikisi yange nachayo achokurukaba sino akabano namna hii yana umanye what is in it abazo bolawari what is in it for us nenidi ndo barusindiraangaza uliza kama koni bakuyerera ukolo likondi lya banaka gakalikosi mulondanga usabububu namna hii esunes kera no balira sisi nalo bonye kubukana bulanda bulumande instead it's chokola and we more divided no kana manye ko kalimo abantu bachakira okuyana onano rumhaye uno senator wefu women rep wa Busia mlambo mutua yosi yechire na amani kabisa ona abola makuona dua makuwa mulendi pakata nderebe ndi nekandi na kukenda kuli lakini arano buli mundu alingo alolera western ali na hakuri buli mundu anyelo bayiramo omupira kwa enga yenya nesindo zo nesikeranga no kubola muri hapana nikubale neluya unity yoko yelebe genuine arrangement mpango milai buli mundu yengire mu clean hands babola be clean hands bano bakayokisa makwe mkongo baro sindikisi yegeza no kuingana mo oburo sirisa bulala buno neinda indulu ama nobure nyana nisina kubolere sindaka kwehanda ndaka ukana na mukazi esindo sebunya ama nobuyimani abo nomutoyo omutoyo inda kubera wali abantu bali imbere wali bose niwerebo ndi bantu bose bajakirena bakendanga nende wina bachina ndonaso nomutoyo bamanye bali mukongeria ifunga abantu basiyasa kumanyire abantu nibasindikisha umuntu na amani aho sabechanga o genuineness aruli kuwali kisre nili wali chile western lino abasinde kangere bali bamara kumanya bali ingasi ya kunakola kunine kada kubukule bwami ingasi yo muchi mukule misala kenayi home okula western nabantu bibindi bashangiria no boleraho mweyezo kubikuyirana ulu kama mbele mupareo usina abantu babasindikisi yange bano imwe ibasindikisi yange iria imwe yarukirenge ino isindikisi yange uno usina abantu bebebe ko bariyo ifu banga itoji no barira basindikisi yange bariyo kubera sebachokora yo mundu ya abukule bwami bachokora yo mundu wabwe hana mundu waboyo ndio nasi ndio necha achako ukabula na ukane se Patrick na yako milioni 100 na ukane yako ya 50 abukano wa Fuleria na mungu ya kubongo. That is the danger yicha. So if I don't go down unity iri elusive aramunya la rombole ndao unity no iri ngomuyaka harano ingira ya baisi tikisiamo iriza ngomuyaka na abantu be wala ore bale kulwa sibenya akumbo ifuko kuyikhale ngobole abene munaba bolulu kwabayi lakini kurasingisia ko mundu orimo ma teachers yo wema yabolara na ma teachers ko buye mamba bolara so sinyemerano bino paka bikore obaye bantu beba oburi baba bokwamo no buri buno urula kunjala kandi wono wono lesingira haro nesyo lakhola abantu bahoyero ukusupporta abantu lazima hane neyo bakinga sibanyero bola bari ai oyivuna ngayemera kuvune ngasayo
omusyani munene oyo omaragoli oyo omusyani oyo mudavadi oyo omusyani oyo awumaho mukenya muno mwosi omuli owundi wandola onyala okumacha okumanyikana kwainga yamanyana ebintu bino simbo lazima yosi yemenge abengonyoyo lwanenda abantu alomalomene isauti arisi abantu. That is not the issue. Abantu balekanga baliyo uno omundu mupongolana mbwalinga wilibaro nora sindi kasakenda. That is totally immaterial. Esindu siriwo nokuberesanya esiriwa and an opportunity. Oto mundu olwana wositemba kolole wana bilabi. Nokubola kuti zembaho umuyoli yama bado ngana sema niye uno khandi bamwiruke khandi araba cholero mundu undi ebintu byendwanya nibicha. But you wonder ona roko ya narule. Ore uno mloro muherwa wengangara ya Western Nyota TV sipindi ni oburuki kurona malamara obulala obwabaluya okurula muchimbe katika buhane echa mungu paroli baluya kusirisie amahuru kiwanga yo bola mbone halala kusirisie bulala obwabaluya nokule malama ende omwami Patrick Owari namlangeni former director mu serikali ya Moi former Kanu youth director mu serikali ya Moi orachiare tawe uliano kusirisia mahuwa karaka na huonyara ama kano sirisia bulala muri benya yefure buri haburi buri sababu mwe machi kuja kufunya orachiare tawe. Wengangara ya Western Nyota TV nangor na piustanga usiku liano kusirisia ama hurula wala mama kwa karako kusirisia bulala wabaluya hula muchimbeka chikawahane echa mungo diano nendo mwami Patrick Musumba Owari director muguruki director owa Baraga Musiama Siakano muguruki owa former president Moi kuriano omanyere ngamboro no kuchaka hori abantu besi hulu no mamundu uria okuhura ahubora ari kunyufu eri kuhonyera kusirisia obula mugwa buri kaburi buri ori muruki ama wekombero kwanda bulala buri atamadala ke ngosi no buruki bonga ne haba madala ke kubula buri kaburi buri kusirisia kuriye obulala muri menyari yefue eri ya buri kaburi buri ambi kuendelee omwana kusirisia wenao kuluchi baro basoliri bangi basabe mere ama baruki bangi bemere abadako kwema musisala esiakulu ama kwa muni nyinya kwesialo nukulingala kuriyaonende omwami msalia kuriyaonende baluya bangi bosi abadako kusirisa makwakenekana uchakendo omwami msalia kuluchi kuriba yabantu badako kwema uchakendo omwami Raila kuluchi arikwe koba muchimbe katika buhani aliburi ngale mbeka fulani no alinde wina mbeka fulani alinde wina chusi waluchi abakofu nibasibira wabola barakurula mumulima kufukirire ndikula bende omwami Musalia pengine muchingendo cha echo haburaho abantu nibemonyi abali aronde abantu bali kwe malalane no silo chao omwami wola Raila uno no balira abantu bandini bakulamba Mount Kenya abena bali bamusindikizia na mwalola bachichanga mu hotel ya Bulambe Safari Park ne bapanga ne bakole bintu ngayita ibintu byuma hata mukatiba yesi alusino abantu betenga za mukubera bakwane silingi bwaro bachiro kola interview benye muntu fulani ne onaro kesi alusino no mundu mwene oyo ahoire alinde emyando kyabo Wala bali okira Bulambe ya mao Wala lakini hano balire bintu ngibyo okwenya kwayo kuba raisi kwanyase kena sawa okubera buli mundu amanyerale saliyo yomone awo musindikizia ngene bali nuwicha munda bali no wolori na yakenda ngende bali abaya bali bamala kubalira bali omundu abenyo kenda nine wina no former prime minister ne kubola demokrasia demokrasia yesiana hata no bali katiba yevanayizi so kuhiro kole siyazo panga mwakulio ni mchako upange bintu mulio ne munyasya peace yesiano abantu bachako harano mukabula abantu bole bali ne hosina ulia ne sinuna ebintu byao
no haruno kaluhanga obola ngone musale na akenda ngende wina musale yose ndilo musibusia he's human alola abantu bakakendre naye handi balilwanelwe mani siringa karinga malengo ni mchiro kina malengo ni mchiro kina malengo no ukano mundu oboero kinanga nayo hana yakinanga ndundi uli no chia hoyori na hali ya chaundi uli lakini mwambi isimba ikonanga bakwani so hagirwa oserera obule wabolori urenkaroga ngiruge handere undi usirize richomo lakini hanu ulu lwandi lo siasa si libi ula ono manyore alo interests fulani interest mulinya la bolanga uli elienya abantu harano bekhole sikanda abasebe bekhole sikanda tibulika bile bekhole sikanda lakini yefu barudugulanga sonyala kule sikanda nini bulao ukhwira kali kufikiria upare kubele vile kuna umoyiri kaifnina umo abana bebuzi bakanyalo ukena bacho bana bebuzi bakanyalo kuwemenda bayabana abayabana bakabasendenge throughout lakini saa hii ngahobolele musale mbanyere nukenda niyo abantu babaliranga kubera save hands chababolanga save hands babolanga wino umuntu emirembe wina onalera abantu alala wino ranyekana ngela abantu yine ndeyi wina yahabao alinde experience okera basiye umanyere mu buruki lazima wende experience kubera makezi kaulambu wisdom ke changa with the time bali abali yabivuba khoyile balole bali mu group ile meyos ata bakubange kele mbocha abena uno balira nibema oyikura bakhiraho basilukira kuyikura yeyo kero amanyori ano bantu balienda bantu ano nukira ngekure area Unyasa inyuma, sikufunyasa inyuma. Abali yaboga ngende chukula milioni chibiri sibinde chanwa. Milioni chibiri. Nebuno osirisi mundu abe muningini akwesi yalo. Mpaka binabida sa ocheha fulani oso wa abine yeko nubana ndishido wa abina ama oso kende osa wakumanyema nisa. Wakumanyema ni ingo yonga nisi yaka. Siyahe mumbo ya Kenya yonga nisi yaka emi ya omwanu. Paka binabida kende ukana. Aseraka huina. Ili kulera ugosi bwana musimba ulele Priska babona bali charity begins at home lazima mbele ukwande tidala yao kuno cherwanye omuntu uli ayamala kwekusirale omaye sintu siyamala ba challenge ngambwe sokumulolele ko Mombasa usilo kumulala wajia usilo omuntu wakwamenyele emyaka kino kiyozi momukorwa omuntu problem yaye nabantu befwe nga buli mundu harwa kesiye birenge ino cyobukana basiyane banabanga bandi bali nuwa somanga nabo na olayo wichena nofunya abaye bale bakwane silingi okero mundu wamenye Nairobi no bukana basiyane baboda ba abadonga ingeria bendele kabisa na abantu abo ezibiza wo masasa ne omundu onyala kukenda nawo eyo na programs chindi aba chimo chindi mukanya muno ola program fulani chehola mundu fulani umundu wewe uno nate mohola bana mama lo dubula bari bana efo kumalo ukale chekurera harane bo khonyanga bali abarukesi alaso umanyi problem yabona yongiyo abantu abahoyero kwema imberi barukende alala abantu abahoyire okhonya ikablevi ngabantu yakwose kubalala kubolere nde bantu abo ne balinga badubula ngamachi ne babole sigilasi umwe manene lote mu wale sibiye kwani kusabaza interest y'abantu berwaye ne babona bari umuntu basoma kundi ne manje bari kibantu basoma re kubanje bona barusisi masomo kano bari rasieno usibwa kula kama bali ezinzi ukisia abantu befa baliya no lo mundu onyalohola niyo bantu balwani yake badala lo umwimba balwania kubera kuri ukerana umuntu buma maana no kukerana uwo waruhayira mu mibiriki ukerana uwo ngahubolere bose nyalo kulo mhongeria ende west kiryango ni mwicha hano ne babolendi nezyo chichanga esindu esyo ngoro cyo kusimala kuri esindu esyo ara no balira ngayengi abantu ngabakonye bisala bya governance
ebya MPs MCA ebi bakonye mirimo eko neliri malindi ya jambo sana iliri mabantu benyo kuyenda kwirana. It does not make sense at all. Mali harachi abantu berwanye yani badola bari uko Western iko kura ya bure ne harohanda bakabana mapenzi bakuberese abantu bandi bana nebeje badubula karano kabisa ngeye ngubilo ndokudubula. There's nothing else no kudubula. I'm telling you mkana person omuru kiyosi nada habwe mpaka na balisana machomo kai bari jerere mumberese uruki bunondo sirisi ya bindu bibiri ni masomo sina kwa baro baruki wema mambo ya Kenya barere machomo kana honyera rekula ya bamenyi ulula nga omusyani uno deputy president Ruto mwichana kabisa abolanga mwana yali nende economic model bottoms up. Alama yae ni wheelbarrow. Na bantu bandi ndibecha ndibachako mulombalomba ko badala okumbalira constructively babalire bali. Nibi mbugumo wefwe mwene wema oyefwe. Ona ruhonyi wina hoero kendane. Ulia bolangari ngebe ndaho wali boda boda ba mama engeria chi society cha mama okulera abantu balala bamanye obulala kulawulala ngengwere mahero abanabi chiche waro chichinji chino bakulala omuyo ndakeka ndawona simukola campaign mbolanga abolali yefuna kusingisha abantu kulasi ngabana baboda boda ndabana abola bana buli muntu nanyera kwehona arana siyalo sino kuba kunehonya kuoza nino balira abandi bali nabo bamuli wanyangia okubera obwadiri injela iri asiana ara bantu okubona kachikoti ngepo bali unabukano rukoze kulisa mujala kubera no line million no chengere nchikwa ke bali no linde zina bibwa sange bali so omanyori omuntu uno nabo langari achukukera abantu bang nondanga banone bambane byandi nabo bano okulasi buli muntu amende akabuhaye yehonye wawula olwehonye oyo arano niye endesi yakusiyanye oundi buno musiyano wokonyanja buno umanyese lisandakenyere muno alolere ali emunga baluya ninda bukula sisala sino sinda onanga ndakola nimuli ndakolenda nusumukati kuba munusumukati mwaro la mesa lakini sana saidi mumberesi ya nafasi njole sabulanga ho mara ukuri yose ndasirimo abaze bali bamudadi yange baliya niye bakufana bakabandire bintu akure bamaluka bali bintu ye haro basinde hanga bambole bali ewe ebeke mkyabwera mari kudonga asiyanunga abaluya bilo budanda bilo kwehonya ochako kupara no manyenda khere muno kuicha mu studio muno kwekala nawe umanyenda lazima kuba support da ne ezakazi chokulangala ate ndine manakona mkutano kwa huko umkutano ko sinie mwisho juzi wale ndi bakola oyura ila nakola launch ya eliani ni Kasarani abantu bamalu kuibirate zo bakumbukanga so ukubene ndi mkutano kwa abantu okuyandana ndo remana sinina ruhonyi abantu bachiyosa ngabantu bachire Kasarani ebintu bina birumozi kule mulala nebebirire lakini ndekombe muno funye muzarano kuchako upanga kubera abantu abo ndi banamala naro campaign yene ichaka werebe ngabaliya abantu benyanga okenda nako bahonye baruke nibiri mbizo kuhonya kudabali befu nibiri mbizo kufane ndebo abantu abo nesina nisyo esiyabenya orolera nibunoda kureba umisa benye orolera hamakere muche ukwene ndo efu kubera byakanisa omami pacha omukisina ko mwana mskuli abutanga ndeisubira ngecho finya bindi nginye dala ni kama bamenyi bose okulira mu Kingongo okulira mu Chimbe katika bahani nubara umuruki abutanga ndeisubira bya ngecho bayindi nginini echo kwekesia likongolo kubole kwa ribu national government exactly harano echini nginyi chakuyori ngalo mtecho bela mbechima rodo bisiwa imbere yenu nesina sikuone sakwayo kokole kusirisie mbabara basisimbuha bachiririsie wabulanga bari hare but do not forget the ancient mark
bachirisie ancient make abalwe ino irakora omanyire ihabiyef neimbi ihabiyef neimbi usi neimbi okubere sinja kubolanga siobulala sino abantu bakwera okubenda makisi bamanye bari esintu sino n'obukanda oburuki sino bwawongone oburuki buno mukhawire mu busabe musyalo zyosi abantu abo balinga bad omen bali ikhabimbe bantu ba ngori wabolo meraga bomo mi Patrick na abantu mwenye bana bamanyeze siyasa mu Kenya muno bamanyire ngolanga abantu aba bamanyire kubere ngo haba bamanyire oso amuruki na soso ni habimbi umanyire ikhabimbi aliwo sabantu okubera lo malomo khiro asiye lo malomo na amani khiro asiye akira umuntu lo malomo na amani aloloke oma amani unakwayo wone abantu muserikali zona kwabelenge abantu ngababo bako bano wako nalo malomo ndize gentleman nokubalira abantu bali wako yamenye nami mwenyangasa but that was a very good man nalo abantu benya sambo wako kubera ni age niye malobalo benge na kinga makono na hola na jana umani sura hata mdawa desali ndio mdawa desali is a calm person nabantu bachakana ulakibatu kwa chichagakana abantu bengera samu barulimo zaba abali mu western one abantu bamala manu bakinga makono ne ba wona imbozyo benyo kwirana abantu oni bati bayakuli nayo kweza abantu bali lamesa kwendeleo nama ikura isiriale Ezelo sino ikura olanga bayingana ngambwe. Emyezi minane musiyasa kiringe myaka kibiri. Sikubera. In the last 3 months abantu yasana kupara sebile. Ate nende babona bola bali fulani niyo akwanya ku support. Onyalule kaba nacha buhungu abantu 100 baba support. Efo kuna balira za hano bola bola. Kusipima mizani. Kusipima nei ama nei. Kubera bozo kulendo evu akaliya. Omanyire kabindi bigira ochene ndo uyo mukwena ye okero khonya uno yengireyo ni kalo bikya webikiro no bibi harana ubole za kuri aisuru omanyire khale bari bole ngabari no kubira umuntu owakoro amenye ekora owakoro mwaswawo owakoro bana bawo owakoro ngabamenye oli harana za umuntu yinge ibusia achira kumbira umuntu mutukana ekora umutukana yakurata nini ikura yezo koyiro oyire haire guesswork bibembe mbo okupanga se ikura bantu babere wenya ukube aho nyelo cha bakoda obiki ore ndahola ndakire ukole lawo lakini kule abantu bambulanga abandi bantu ba abadomana mangrebe lipo na so one bachia ni bola ne bekalo biki so lisengaya ne handi tabu ya uli nayo obalira Priska inge western kuyibula abantu bangi bomemeremo factories chefwe chekana bushako bechanga kwende factory ya ipamba kwa bechanga nende factory ndaba tobacco kwa bechanga bali banabi bilayi kunini uli mkulele Bungoma babechanga nende bali atapaka saiba nende embikati lakini factory chanyasa wewe yali factory abantu betesa abantu besakade befwe baje nebekhala senda abantu bandi nekabali bakabana sidingi ebinyanza kaza biriyo no balira kuli netabyo so kwenya babuya atakariyo nibirimbwe omuntu ndi owamali olobalomanga nakho esefu niyo sindikisho umuntu fulani khulilise babona kuba baliri ngababona lakini ikura efwe kuche uyire mudebelana kumanyira ali abantu bandi bozi chimo chidi chiri abantu ba mayarano obulambo 2 horse race it is a 3 horse race obudaruni ngabuchone kuseka olole timu ya olambo okay abantu bayire kanga abantu bali mu olwande lwa bwerayibere bali ndabantu babanyolese basabi n'uwicho lwande luno lutwabo bolalo yokuze ali ndabantu babanyolele basabi bawumasa abanalulira baki ne abanalulira bano lwande lwendo nibengera
nebeche bakukana barakulia the 2.5 chifu because wingira I'm telling you oparolo gabyure ebyo abaruki besilu ya kurama baraga ili nduji abantu besukulundu baberese bekalakini riye neringe oparolo gaye kurama baraga bose kusirise bafakana esibisi abaraga befwe manyelezo uruki n'ubudinyo alo marehemu yale bamulamba Elijah Mwangale yali minister siano amani kabisa yabolera abantu nyakiyanga mu mukutano especially kuri mu baluya yabolera mu kuzwali owami n'emyando omere sonyala it is owami n'emyando and emyando n'owami ni muumao hano bole baraga befwe baraga befwe basanda kabisa wanu basanda kabisa Ingwambo sikulundu bakusoberesana baraga barano sakira kubolera ngende abantu bivini becha samuhali benyango kusyo mundu werwanyi beche bakusyana abantu bebizi bale kulata kidogo sikubeya ebindi bakubirolere bozo bilolere emu mabereka bana badindi lakini harano ndo namukolere waba so bale umuntu mudala mwa bininga nole mudala mwa badala leo bolera musyano mu lunduri ewe nino ndabo olinde lidala lino nuchiro kule omwai hali nyo bolanga akole mirimo ky'omusyano wa mudala omwai ona onange bya na irerwani chingombe cyawe cyamabera akona kamanga anakhiranga na irerwani no mulekana sambosi harumbawo jeisa bali wendo tatawala hapa ni babeli harumu kimuitire ko nyasi isi kuchira kulera bayi berwani beche bayi mudala efeso unafaidika ebikuli olebikuli bimbawe ingwe ebikuli nobody results cy'abantu bebikuli byerwanye kusirisa handiasi performance ilias okubera awo umuntu bangekelelo kululakulo yabalira omwai wandale halia no mudala amano yerwanye ezalo sinabani bararubera bobukabila umamo obukabila bolimo atenende mu Biblia boli mu Biblia mo olola bantu ba Kristo bali bali the 12 apostles obukabila bwali yao okubera bosi babalanga America kawe lakini wale mu James ne wale James ni cousin wa Yesu no undi ulyambe Jude yose wale half brother wa Yesu obukabila bwa chakira mali ukabila we hasiano nevana abantu wa western warudumula kabisa lakini we still have a chance kubalire abantu befu kuchiena werebe kuri ori babero no murama ritso babero ndo muhungano busia ko bulala so bohandi muhungano ko kwaro mesi kibireo ndalo lao mwami wetambula ni bachiayo ndalo tabaru kibabusia ni behali bali kudahiri kuchirisia bulala nikata kweli nukwari ngaza footage share bulayo wale mwana mnakasabu lala haleluya kuihali alala ni birona tabia bindu bya ebichikurameno mbona kungana kwa kwari busia abaruki bangi bakubukura nindo busangafu ara limungano kuri buhungu stadium kuno kuri monderi yeringi oluko busia nikuchuwe wala abantu bakola basungu language consultation abantu bakonya nanga babola balinyanga fulani uchobe ni mkutano ulanga abantu fulani ne fulani bachokuicha mkutano ukwali kwa abantu bena ababusia ne olulata ino manoma yalimo abantu badomalama relation abantu badomalama ne basangalire lakini ukundi kuno nuko okuyesirifu umere buli mulwanyi lo okuyesirifu lakini bali yesirifu siyabwe kubera babakabera mapesi hana bali ndesirifu banyeka bandu benyorema bandu banyeka ngo muze ule muze lazima weshimu bazee banyeka buli muntu hana no unity yeko wala unity kuna kenda kuri yako ule ne isubira yale rabulala isubira yole hanne mawakabula no abantu ngabo kuyo bakani sai no balira busia aliyo bazee bushonya lokubala Philip Masinde muze nalanga bandu nacha mukungana bandu banawulira muze James osoga siri umla kulinende busia undi Amos wako no alo imboko kulinende okemo asiro kulinende gumo
asenda ebunyana ebusia asendeho Trans Nzoia handi asendeho Nairobi niba nanga abantu befwe banabulira mawa esimbi sambo hano bula abantu beche ne buli muntu alebale ona rera mapesa omesa mwekale duina bichaka munyasikira noni na bungoma babuna ni basiba wetangula bobulanga baliyo babwina kuswa wajidanga mera kawe lakini baze baliyo nocha Kakamega baze bayeshima baliyo nocha Trans Nzoia yose baliyo bazabo problem kubera harano bali bunyasyangia abantu abo no balera nga semina cy'abantu bekwanga bacane babona ulaga bagabana befe bana gabana befe babo nyelo tenga mapesa pakingi MCA bayire Mombasa abandi bayiranga Dubai bomikutana gabana sandi baba behalanga ndi bawodola miscellaneous account fulani owabusia ojamo abalire account nekuchya Bungoma oyo wina olambo wina uno Bungoma uno bachoino wale njiberende bayebwichago oyo and other governors they can wangamati they have an opportunity yokulera bazebe for alala bawole bali mu lesson ata devolution ga yeholere ama pesa keche lakini yakulueria kecha ngale Asia no kolanga ne barusandia muikhale mulera abantu before bapale alala so that in the future no will the sinu ukendela alala lakini harwene buli mundu akolanga byeke byake buli mundu akendeyo mone mama kama rizia no programa halasi kubulana ese sabasa kumala mawaka buhungu bila bantu umisania bila bantu kuremana chimbanga bila bantu kunyekana bila bantu olero busukuma mana ubera ubulamu buli very important ne wahamalao ndagire buli mundu ya apare abantu barusindikisiya nge abanonga indikana barudadya bari bahudadya bagwira pakena kupare ebindi byo kwemanga zambo singera zano cyoku okubera umuntu ukuriwe ngabusiya sokunyalo kisa busiya olesiya neza abantu busiya atawo control abaruki bali busiyawo nabantu barulasiya nebecha barasenda abantu bevu nebabara kando wenya abantu bapare buli muntu niye hande yona apana ebintu byakola bino biyihonya biri bihonya umwana wange biri bihonya mukazi wange ne mako yange ne abantu bange biri opara urumbe kubera nga babona ngo charity begins at home no kama lolole pati musumba ono ni wembere ne yamenya sana anyika abantu ye omwibiniye aholanga biashara bichafu ne hali muchomu support oyo sana konye so buli muntu ye ahole yesome moyo abalirane nimba ne itabulero fulani yoni muchaho mchuli anaye manasi no paro no baliro olio no manyore evo kanano ikora unema Ruto okubere Raila ama unema Raila uibe Ruto okubere Mudavadi nawe naweze ni anda kubere kulole lisialo sino ukenda rwanye rwamenye rwanye waona umayo not in business ubwere kabisa wewe wali ngana sainganga no wala mwato lole bintu ya corona binonga biche ngwe bantu bali wana covid olole bantu ngo basandire ate sibamanyire limwe bafana chibulao umuntu upara injala niru kwa maji kuna injala maji kamalenge munyande olole bachagoro resia yale wina yale wamalwa ni mudi yaona yose adirira ne bantu NYS manno chimye larana si alo siachenza ubulera ne barabara fulani ni wale eyo ulekerao lazima kukonye umanye kuri kubalana no kureo mundu efeyos kuno kukende bile okay yes Oriyo muno habia okule balo mo nyufu
akachirisia nilikuwa lya baranga wasisimuha ebenye kumanywa kwa kama kanu manyira muliblo lefo kuna kupara mambo akenako ule mnomdo muherwa wenga ngara ya Western Nyota TV kala nafu usipindi esyo buluki kwa malamaranga bulala obwabaluya bunaba posinene isubi yokurera bulala muri menyari efwe area buri ndabona kanone de omwami Patrick Musumba ni manyira bahandi anafunya okwendelea kana makwa nguchirisia makwa kesiasa ngakuendelea na balala nafu obola alala nina bolala nafu kunamba ile screen 0742664333 bihaya saba chine chibiri kisasa bachine kidaru anamendo mwana na nguchirisia amahwa ko bolala akerimenya lefwe area Mumbo Air Kenya sababu marisi ni bola mbwe Western Nyota TV ebintu bichenjanga ano niyo oriyo very good.